Şu operatör şu Almazga da rahmat aytып koyamın. Ta'sirlentken sözleri oldu buna. Medet Palvan daha gelsin çakırada Medet Palvan'ı çakıramın. Konak kılam deyin. Konak kılam. Kuda kalacak konak kılıp Medet Palvan'dan daha oput alıp men oşa men birge seçti kalayım. Ha, rahmat aba. Rahmat. Gegende bir gelip kalsa konak kılıp süleşesingер anda. Süleşesiz kuda kalacak. Rahmat aba. Tileklerge jeting. O at suyucularga da salam. Baptır. Attı süygüle, attı mingile, at adamın kanatı. Beş olup bulat atka. Beş olup güzel kolat buna. O 8 yaşta atka ırık biniyor. Oo. Rahmat aba. Sizin yaşınızga жетели. Baptır. Toğanдар, andıqlar ушундай жакшы сөздөргө bir like, bir жакшы комментарий, шабама жакшы bir калоо тилектер. Assalamu alaikum toğanдар. At sүйүүчүлөрү, palvanдар, кадырман кыргызстандыктар. Assalamu alaikum. Biz geldik bugün ушундай көрктүү 1,5 жашар. Кунан болуп калабы ошондо? 1,5 жашар кунанды көрсөткөнгө. Эми кунан болот да бул, а? Эми кунан болот. Geldik biz Жалал Ата обласының Нокен району, Нокен айылы, эски аты Коминтерин. Ушул айылга келип, ушундай болгон көрктүү палтарашканы көрсөтмөкчүбүз мына. Туугандар. Башы көзү бир тартайынчы жаныбар. Бул чоңойсо барон боло турган экен да бул, ооба, а? Ооба. Кличкасы барон. Кличкасы баронбу? Мына. Bir aytқан эле туура айтып коюп, мен чоңойгондо барон болот деп. Ооба, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Тынчсызбы? Тез болуңуз жакшыбы? Жакшы. Оом ушу биздеги эң күчтүү бир аткармаган абалардан бириси. Ооба, бу тишин көрө алабызбы буну? Көрө алабыз. Көрсөтөбү экен, а? Кичине ойноктоп турат дең. Аттын кичине зардасы болсо дагы болбойт да. Өтө жоош болсо ham улакка кирбейт. Палтарашка келип көрө бересиңер. Азыр көрсөтпөйт экен. Ой, башкасы. Палтарашка жакшы. Бунун ата тегинен кабар барбы? Каяктан келген бу? Эмне болгон? Кабар келген. Бул тайында 130 миңге алып келген экен. Эси. Аксыдан алып келдик. Şu niyet кылып жашат чыксын деп. Мен алып келгендер сиздер алдыңар андан кийин, а? Андан кийин алдык. Биз мына канча болду кармап атканыңызга? 50. Кармаганыма 1 ай болду. 50 жылдан бери ат кармайм. Аттын жакшы жаманын билем, ажырата алам. Ажырата аласа, көзүңүз жетип турат, а? Ооба. Кыргыздын ат сүйүүчүлөрүнө bir жакшы жигитке подарка алам деген ниетим бар. Куда каласа бул аттан чыгат. Биз буну сатып машина албайбыз. Кайра дагы ушундай өспүрүм алабыз. Элге бизге ушундай жакшы аттар көйсүн, эл атка кызыксын. Ушул жердеги айылдагы жаштарды дагы тай алдырып, ат алдырып, ушу Коминтерин элинен сурасаңар болот. Баарына ат алдырам. Мына азыр атка кызыгуу жакшы. Өтө өнүгүп келди да атка кызыгуу азыр, а? Жакшы. Азыр машинеге деле анча кызыкпай калды азыр, а? Жакшы. Атка өтө кызыгуу күчтүү болуп кетти азыр. Жооштугу дагы жакшы. Эч бир эмес, аюу жок бунун. Бир нары бери жетелеп коелучу, бир кадам таштаганын көрөлүчү. Эч бир аюу жок, мына келип көрө бересиздер, туугандар. Ат жаныбар, көз тийбесин мунга. Машалла, мына. Ушундай. Аркасынан чатка аяктарын көрүлө. Жаныбар чоң ат экен да бул, мына. Турушунда эле чоң ат экен да бул, мына. 1,5 жашарында эле чоң аттай болуп турат бу. Кебетеси мына, ооба? Ооба. Дагы жакшы. Ден башында айып жок. Жок, айып жок. Ич жешинде айып жок. Айып жок. Гарантия бул. Эч бир жеринде кыбын айып болсо алып келе берсин. Bir kişilik ayıp da olsa? Kişilik ayıp da olsa. Yok. Bunun emi boyu kança çıkıp kaldı ki ne o? 1,60. 1,60 ha? 1,60. 1,60. Çıkıp kaldı eken? Göz çamada bunu. Başkanları. Kaşkası da var eken de canı var. Kaşkası da bir toğuluk toşka eken de canı var. Karagla. Göz tebesin bulatka. Kim alsa da bir jakşı. Kırgızdın palvanı mine turgan at da bu. Улакты таза чаба турган нерсеңиз, а? Таза чаба турган. Чылбыр тек кылбай турган, билеги менен чаба турган, а? Кийин ушул абаманы алдым деп айтып жүрсө болду ма? Болду, ошону каалайсыз, а? Ошону каалайм. Биз эми мурда чапканбыз. Башкалга бул 20 жыл эңиштим мен. Атты жакшы көрөм. 50 жылдан бери ат кармайм. Ат жок, тура албайм.
Özüm жөөсөм дагы атка берем. Атты сыйлайм. Машина жок болсун, ат бол болсун дең. Мына. Ат жок болбосун дең мына. Жаныс байыштар дагы шерден ат алып кетип жүрөт. Дагы да алып жүрөт. Мына атты 100 миңге мына 5 жыл болду алып кетип 1 миллион 400 сат. Жерга деп сат. Мен сата берсем, дагы ат барбы, шундай ат деп заказ беришет, ат тарбиялап алып багып берем. Bunu neyim basın aytaylı o? Çavuşturup aytaylı mı? Basın ben 200 adam. Kemi var. Kemi jakşile mi? Jakşile kemi. Adamla karap durup özü köp. Buna avam açık köngül avam bunu. Toğandar. Anan zaman komentari жазбайлы koğular. Avam şunday açık köngül üçün, açık adam üçün aytıp develi Aksu'dan gelgen eken de bu la? Aksu'dan gelgen tügü. 430 binge algamda öyle açık ayttatın da baya. Özüңөр uğup turasыңар. Anan 200 min kemi var. Ava kemi jakşile bırak ha? Jakşile. Naraz olboydu. Keyin dagı kayra ava dep gele turan kılıp berem. Kayra sizden at suray turgan kılıp? At suray turgan kılıp. Jakşı eken ava. Muna tuğandar. Emi aytılış bağısı 200 min kemi var boldu. Muna avam özü sözlerini uğup turasыңар. Men dagı dalşe maktabayla koyarayın. Ava dagı bir jetelep koygun dagı. Bundan giyin katları görsetelim tuğandar. Ha canıvar ey. Göz sibesин бұл жануарға. Ким алса дағы Кунанында ушақтан кеткен деп атын ұғып қойсақ болды. Мына ошонго сүйініп қалабыз. Нары бір бастырып қойғанға одағы жетелеп. Медет тағы өткенде Франт көрсетті ошода шеден кеткен. Медет тәукен. Медет тақсырдағы бір ат көрсетті дейді. Uşaktan bizim yerden ketken atты көрсөттü deydi. 143 mingge satkan ben. Hazır 200 mingde çıkardı. Oldu o. Keyingisini көрсөтелі. Ол birinci номердегі Кунан болды туғандар. 1,5 жашар палтарашка болды мына. Мынаке. Екінші атыбыздағы даяр болып шығып келді. Жақынырақ келе беріш балуан. Bu balon avamın ne verirken şu şopur balon eken da bu. Attın yaşını aytıp dep duruyorsun ava. Men kaşı gözün görseterin. Yaşı жаңасы. Bunun atasını 5 yıl murun özgөнгө sattı gele. Kurşapka. Kayra kulundan beresinde var ayır koygun. Kulun tuğulganda bunun kayra bazar megen oşa esinen kayra ap geldik. Eki erkek 4 uğraş tuğulgan başında lavuzulup koydum deyip kayra bunu satıp alıp geldik. 150'ge satıp alıp geldik. Niyet kılıp şu attı minip tap palvandarga kuda kalırsa tapşırabız degan. Bu özünüz bilgen küçtü attın balasından eken de bu. Balasından. Özgөнгө kurşapka satkamız. Meder degan bala alıp ketken. Hazır oşon Meder'in akası özünün aygırından karmap, özünün üyünden bizge oşo lavuz kılıp koyduk ele. Berel dep çakırıp bizge kayra satıp aldınız ha? Satıp aldık. Özünüz satkan aygırdın balası eken da bu. Aygırdın balası. Uşunday istoriyası var eken bunun. Bunu avam bunun atası da çoğun sorunlar. Bunu kamırdan şok koydu eken bunake toğanlar. Bunu bayağı maydaçı da jalınları naraka aşmasın. Eki jaka neme olbosun depçi, bari bir jaka tegir jasın dep. Bir denesinde jarattар жок aba? Yok, jaratı putu. Ol жаңасы oldu ha? Жаңасы oldu. Jeo içkeni taptasa. Hiçbir. Boyu kança çıkıp aba bunun? Boyu bunda 1.62. 1.60 yap örelik. 1.60 yap örelik? Aha. Garanti ya. Buna arkanka iki tuyağı. Bu yıl. Ağ eken. Buna sineke bir görünür görmez nemesi var eken. Kaşkası var eken. Alıstan görünmeydi bu. Tek olaga çaptık. Жақсы. Tekşerip gördük de özümüz жүрөгүн. Biz göz yüzümen görmeyince haligi adam işeniş kıyın. Özümüz çaptık. Jaradı. Çoğun ulaka çapkan jokpuz. Bul emdik yılı. Kudasa güzde çoğun ulaka çavuladı. Nar beri vurçu falan? Nar beri. Tarbiyeli otağız. Coş. Nar tüz çat. Tüz o basın. Ha canım. Basışları жақсы кен? Жақсы, basığı жақсы. Coştuğu жақсы. Şu nörem karay. Kana beri. Nörem karay. Şu nöreniz karaydı deyin. Şu karay. Su karay, çöp salat. Bak hemen keyinki adam şüken de sizin jolunuz jol oydurgan. Ova, bizim orunbasarlar şu. Ha, boldu balvan. Bunu hem hava azır hava alganda nar berikse çabuk görsek büyüktürüp koybayız bunu? Yok, çapsa болады. Çapsa болады? Hazır minip geldi buna tezet geldi. Bu kançadan beri karma odası bunun?
Bunu 2 aydan beri qarmada. 2 aydan beri qarmadabыз, ha? Жоғыштығы қандай? Жоғыш, жақсы. Шұбалаға мойынсынады, да? Мойынсынады. Мына. Өзі жем береді, чөп салады, су береді. Шұбалаға жақсы. Қан, нары бері бір қой берші балуан, о, нар жаққа. Ол, бері қайт. Oldu mu aynı urba? Жақсы. Бері бастыр. Бұл үстіне жаш балаға анша мойынсынмайды бұл. Бұл мүнтіп ойнап жүгіріп отады бұл азыр. Жақсы. Мүнтіп жаншыға жүгірген жоқ бұл, а? Жүгірген жоқ. Толқа берген жоқ. Бұл үстіндегі балаға löкөңдө ойнап неме қылып қойдады. Жүгіруші жақсы. Сөз жоқ. Еліп чауып ардеке қылып көрерсін, ау? Жақсы. Gelip özü alaturan adam kalağında çağıp görsün. Hiçbir ümesi yok. Cevizçisine yok. Hiçbir ümesi ayı yok. Nar beri bastırçı. Çizsi karabay. Жон bastır. Lököңдөп, өзüm басымда bastırımda. Охоткасын көрөлүчү. Bastır ver, ha? Atası da şehirden çıkan. Atası da şehirden çıkan deң. Beri bastırayım, beri bastırına. Düz bastır ver, ha? Düz bastır ötüp keter men жаныман. Мына өзüm басыма. Özüm basım ona keyit oğanlar. Bu takası çok mu deyim bunda o? Bir bütün takası yok. Düşüp kalıp mı? Bir aldığın bütün takası yok. Oşo... Küçüğün taşıp kaldı. O başı minti basat karısanız ha? Oşo takası düşüp kalıp taşır kalıp da bu canıvar. Taktın. Ha şo bıraka. Ama hem bunun basını javuştırıp aytaylayım o. Ол ата тектүү биз дагы аны биз көп бер буруп турдум да. Асманда айтпайбыз. Биз колго тийип, бул да 200 дейбиз. Кеми бар, сүйлөшөбүз. Биз аны 300-400 дебейбиз. Кудай кааласа, жакшы, жакын бааны айтып, жакын сатабыз. Ордуна дагы ушундай өспүрүм алып келебиз. Таап келебиз дең, таап келебиз. Биз муну күзгө чейин тарбиялап, күзгө чейин кармабайбыз. Муну айгырга өчө дагы болот. Айгырга дагы жарайт дең, О, жарайт. Өзү алган киши өзү билет муну, эмне кылышын өзү билет. Ат көрүнүп турат. Ооба, кандай экени көрүнүп турат. Мына туугандар, бул обамдагы мына жакын эле айтты мына, Ооба. Биз аны 300-400 деп ашык айттыган кереги жок. Бар деле. Сүйүнсүн, сулуга манап кел деп, дагы келсин, ат таап берсин деп турсун. Биз ушундай ишти атты тарбиялайбыз, атты карайбыз. Атсыз биз тура албайбыз. Бол балам, нары бастыр жөнөйм, аркасынан бир көрүп коелем. Бул 2-чи номердеги ат болду туугандар мына. Алиге берки ал атты да бир көрсөтөлүбү? Көрсөтөбүз. Көрсөтөлү, майли. Ал сатыш не обязательно деп атасыз, бир көрсөтүп коелу. Бир көрсөтүп коебуз элге. Насип кылса, бирөөгө жагып калса сатабыз. Ордуна дагы эле ошону аттап келип коебуз. Жакшы ат таап келесиз. Жакшы ат таап келебиз. Мынакей туугандар, жаныбар. Алапак экен да бул. Чисти карабайыр дең. Буну Мекенден чыккан 3 булак деген айылдан чыккан. 3 асый. 3 булак деген айылдан чыкканбы тагидеги? Ооба, Базаркондо 3 булактан. Базаркондо 3 булактан келген экен да. Көздөрүң карагыла буну. Атасы миллионго сатылган. Атасы миллионго сатылган дең. Ким деген ат болгон атасы? Атасы күрөң ат болгон, аз деле бар. Миллионго бербей. 3 булакта. Аз деле бар дең. Ооба. Ошондон Күрөң ат. Кайман атын билбей саттың, а? Ооба. Бул көздөрүң карагыла, Кудайдын жараткан. Немесі да бұл мына. Кереметі да бұл мына қарағыла. Жануар, көздерін қарағыла бұны. Қарақұлжаға барып. Көз тибесін бұнға. Таздар ұрысында ошондо чоң сорунга таштап келген. Қарабұлаққа барып бұл? Оштың Қарабұлағында. Қарақұлжаға. Қарақұлжағалығы таздар ұрысы той берген. Қайсы жылы? Былтыр. Мурда жылы. Ошо жерде палвандар алып кетип өздөрү чаап. Ошондо Беки деген палван ошо жерде таштаган. 35 000 акчага таштаган. $6,000 кылган. $10,000 деп бербей келе бергенбиз. Биз чаба албайбыз азыр. Жакшы палван болсо $7,000 деп атабыз. Баасын, а? Баасын. Баасында башында эле сразу айтып койгуз. Башында эле айтып койгуз. Биз $10,000, $15,000 дебейбиз. Бул авам, бул ат аба быйыл улакка чабылбады да, бул атты көрбөдүм да мен. Биз чабылбадык.
çavulmadı, suğugan жоқ. Бұл улаға гарантия. Егер де улаға жүгірбесе, қайра ақшасын беремін. Улаға жүгірген елдерден сұраса да болады, бұл жүгірген. Көреді. Mayli. Biz Ulag'i garantiya. Garantiya. Girmese alып kelip verirsin deysiz. Alып kelip verirsin. 200% garantiya. 200%. $15.000, $20.000 hem qarmab turbayız buna. Ulaq bütті. Ulaq bütті deyin. Bütті. Emi қалғандар болса, айғыры қойып, суытып, өздері çav alsın. Biz orduna dağı atap kelip, dağı tarbiyeleyiz. Бұл vaqtı жетті, tayar oldu buna. En biz işe 3 asый deyin buna o. 3 asый. En bir işengen atır şu. Qalan har yeri bastırınca bu canavar. Körküne körk. Basışın qaraqıla canavar ne. Құдайдың жаратқанында бұл. Мына. О, бұл не болып жатады бұл? Бұл тақасы жоқ қой білсін дағы. 3 бұты тақасы ұшып қалды да бұның. 4 өтең жоқ екен. Бері бастырың. Бұл былтыр чабылбаса бұл тұрды ғой только. Былтыр чабылған. Бұл уже былтыр болып қалды да чабылбады, тұрды. Ова. Суытпадық. Hem çapkan adam жоқ тұрды. Taqalarda düşüp qaldıra tura verip bunda. Taqaza tura verip bu basın. Jeri tepkiley verip. Jeri tepkilep düşüp bilmey turat. Biz hem bunu bekerde vaqtın qarmap, vaqtın getirip bunu turgan gerek жоқ. Күштүү убактындагы, күштүү малына убактын алтабыз дең. Ооба. Hem haligi özü çalгандан keyin suutup palvandarga aparsak, palvandar haligi negizgi özünün atындagı çapmaydı. Onu bar dele biledi. Biz ulağa жүгөрөт. Qayсы palvandan kimden sorasa da bunu bilet bunu. Görmüyor. Aman бұл жақшы атты, баш ташына чапкылап кордоп коет деп, ешкімге бербептир да буну. $6.000 чыккан дейт, бербей койгонбуздун өзүңөр уктуңар. Азыр эми $7.000 аба? Ооба. Мен бир суроо берейин сизге мындайраак. Реальный клиент болсо ошо мурдагы сураган башына берет экенбиз да. Ya adam gelişip kalsa bereriz. Келишип калса? Каракулжалыктар билет. Каракулжадан Беки деген palvan çapkan. Özü şerge alып келди, башка саттык эле. Муну көрүп кетип апарың деди. Машина жол кира кылып апардык. Чаап, ошо мыйман кылып жөнөтүштү. Өздөрү чапты. Өздөрү берди. Жала топлосунан 40 at барган экен. Ашкан эмес бирине. Бир гана шунга ашкан. Биз аны мактанбайбыз. Ашкан элдер билет. Муну тааныйт. Ошо каракулжалыктар билет. Жануар мына. Көргөн билгендер болсо анда ошолор өздөрү эле келет анда бул. Жануар атканга. Тура деп коет, звонт этет, эм келишпейт. Россия деген ошо кардабы болгон Россияда. Тура деп сурап коет, келбейт. Биз аны келбейсиңби, албайсыңбы дешке кыйын экен атты. Дебейбиз биз. Атка гарантия берем мен. Эч кабатчылык жок. Ошондо көргөн адамдар дагы деле чалып сурап турат дең. Ооба. Бир нары бери басып коюңан. Бул багуда турган нерсени анда күйүктүрбөйлү анда. Күйүктүрбөйлү анда мына. Аркасынан чапка аяктарын көрүлө тугандар мына. Бери бастырыңыз мына көкүрөктөрүн. Көкүрөктөрүн көрүлө. Бул жаныбардын былтыр күздөн бери туруп, минилбей туруп бул жаныбар. Только от жеп эле, жемин жеп эле турат экен да бул. Жемин жеп. 4 такасы дег түшүп калыптыр. Тепкиленип турат. Мен жана турган жерден көрүп аттым эле, полду тепкилеп. Полду дагы сындырып берген болсо керек талкалап. 3-4 пол кылдык. Эми акыры 3-4 жол оңдодук тең болду. Эми азыр буну сатпасак күзгө чейин да күтүш керек. Шуле кыргызча ачык эле айтып коет. Күзгө чейин күтүш керек. Андан көрө буну дагы 2 жашаталып, дагы ушундай кылып тарбиялайм. 1 жыл, 2 жыл тарбиялайм. Рахмат айтат. Нары дагы бир бастырып койгонганда бу жаныбар. Алап аке, кайманаты барбы аба бунун? Кайманаты барбы? Бар. Жаныбар. Көз тибесин. Бул ташыркап атат экен да аба бул. Жүрөктөр да өсүп кетти мына ортосунда. Ортосундагы такасынын ортосуна жүрөгү дең, Ооба, жүрөгү өсүп кетти. Өзү жараты жок, Жараты жок. Буттары бар, таптаза мына. Таптаза, артка жара. Тура ордунда тура берип, такасынын ортосундагы жүрөгү да өсүп кетиптир дейт. Эми мына тартуучу келип калган экен. Тартатабыз буну алыгы 1-2 мурда такалатып, даярдап коюш. Даярдап, басырып койсок да болот эле. Эми коксунан келип калган экен, тартып кое берели дедик мына. Жол болсун деп бүгүн салдык мына жүгөндү дагы мына. Мына аба мен келип калганым эле ушу. Берки 2 атты сатам деп чакырган экен. Ооба.
Ana bunu men dagы bir satsanız tartып көрбөйлү деп. Ооба. Өзüm сунуштап калдым да, жаныбар аттын көркүн өзüm кызыгып. Бар сатыра турган. Мына бизди көрүп атасыңар. Биз жаштагы барып калды. Улак чабыштан өттүк. Тарбиялап беребиз 2-3 жыл. Бак тураба. Куда каласа жакшы. Кимге болсо Куда калса рахмат айтат. Bir kişinde lököңдөтүп койбойсуз баба? Lököңдөтүп коюңузчу бир. Күйүктүрбөң. Bu turgan nerse бук болуп эми алып кетип калбасын эми. Путун дагы оорутат экен, кыйнабайлы болду. Байлап койлап, а? Андыктан туугандар, мына ошо биринчи номердеги 1,5 жашар өспүрүмдүн баасы коюлду. Канчага ба? 200 000 болду. Кеми бар, жакшы эле кеми бар анын туугандар. Ал айтылыш баасы. Кийин дагы биз сүйлөшө турган. Акчасы бар адам өзү сунушун сунуштайт. Ооба. Анан жаман кандидаттар жазбайлап коюлду туугандар. Ал айтылыш баасы. Авам айтып деп эле 130 000ге алганбыз аны. Алгандай Шунча убакыт багып, жем берип, жетелеп карап атабыз. Айтып, экинчисинде эле 200 000 болду. Ата тектүү жакшы. Буну өтө эле сатып бериш неме эмеспиз дейт да. Бул минилбей эле былтырдан бери турган экен бул мына. Буну алганыңарга өзү канча болду эле? 3 жыл болду дедиңизби? 3 жылдан бери кармап атасыңар силер, э? Мынакей. Мына Кыргызстанга мына Медет балбандагы элге Кыргызстанга ат сатып, атка кызыктырды. Медетке рахмат. Biz de ошо Медет балбан ошо Жалал Абад областында атты тарбиялап, жаштарды атка кызыктырууга биз өзүбүз куштарбыз. Максаттын акчасында адамдарды алдап, кымбат сатыш эмес. Биз жаштарды атка кызыктыруу милдеттим. Медет таксырга окшоп деге? Медет таксырга окшоп. Медет таксырга сыймыктарам. Медет таксырга рахмат. Ошончолук Медет таксырдай шартты кылып, аткара сарайды салып, биз дагы ошого окшоп кичинекей ат фирмасын ачканы аракет кылып атабыз. Чакан болсо дагы. Чакан болсо дагы. Жакшы экен ал. Атка биздин чоң атабыз, мына мен 66-га чыгып калдым. Şu atты кызыгып келе атабыз. Чоң аталарыбыз ат минип келген, атабыз ат минип келген. Мына мен минип келип атам. Мына менден кийин балам минип келе атат. Баламан кийин мына азыр бая көрдүңөр, неберем минип атат. Азыр неберем карап атат мына. Неберем Ушул небереңизде карап ататтар да? Неберем карайт. Тураба. Анда мына ушу авамын жолдошулары экен да мына. Медет таксырга ыраазычылык болду бизден. Медет таксырда Жалал Абад областынан. Адамдар көрсүн. Дагы Медетке ошогон адамдар көрсүн. Биз Медетке ыраазычылык билебиз. Медет таксыр бир келсе, Куда каласа бир койсой мыймаңлам деген ниетим бар. Мына. Бир конок кылайын деген. Конок кылайын. Бир тойлорду кылсак чакырайлы. Ооба, Медет таксыр чакырайлы. Медет таксырдын барып, Медет таксырдан дагы опут алып келим келип атат мен. Нелерди билет, нелерди коет. Ошондой мына. Biz bunu ayılga, yaşlarga taratabız. Biz Kuda kalasa murdatan güreşip, yenişip, ulak çağıp gelin biz. Kırgız oyunun yaş görüyoruz. Sportsmen biz. Atabız, çoğun atalar bari güreşip, yenişip gelin. Palvanlar bolgan. Palvanlar bolgan. Rahmat ağa. Oşa joldayız. Yemi bizim joldu, ne öğreler joldasın. Buna atka kızıqıp bizim ayıl. Ayıldan gelip liboyla soraqla. Ayılga kızıktırıp, tay aldırıp, at aldırıp, Nasçasını Özbek, Kırgız, Tacik'e karabay. Barına caş atlardı alıp verip, atka kızıktırıp buna. Kolyada bedeler koyup, Kırgız'da at koyusun deyip. Ulaklar köp bolup denge? Ulaklar köp bolup. Buna Subota sayın kışta öçürükmen ulak veriyor. Buna Kırgız'ın oyunu kuşalı odat. Valdar, valçap maşine binbesen, yengilip, güreşip, Kırgız oyunun ökünde tutar. Attı suyucularga men razımın. Dağı caşlar göğersin. Ben oşanı kalayım. Rahmat ağa. Amin. Şul at minüçülerge daima ömür versin. Atka kızılar göğersin. Şu çoğun atal almasa da taylar da alıp çoğun aytıp bak versin. Amin. Allahu Ekber. Rahmat ağa. Sizde avalar köp olsun. Tinç bolun.